Abadera koreka no munyanganya kusala. Ningale iringa katusane kero kurwaro litero. Apart from which. Kweli kabisa. Ingane sana ngakatwe. Page tata ya kane kumnego tebaga iga treasury. Ndio. Ike kancheke ndike serikali kagia tebirenga gaki. Okogenderera kukabesa chibese elinde go facilitate budget yenze ya Kenya. Bono igasi ikire. It's unsustainable. Bono nguche kuikirira ase bone bintu bisinye. Ekiagera kero spend more than you can make. Say you are source, then you are in a crisis. Kiagero yete korengana control of budget. Kenya ndo wadali dendi ya 3 trillion. In the next is it 1 year? In less than 1 year. Yes. Onyeligo yeto madali kwa ni interest. Ndo cheka iko principal secretary we o treasury ya kurukunga Chris Kipto. Alenge kwa busiwe bunga gajane babunge sana. So ngaraba igole tho muntu bakumeti bono bonye bago kumina obere chinguru chokorosia majike nzeye. Intungi toraka. Bana inchi tomato meto batu wakilishe. Inkitokora. Kazi ipo bwana. Mugano wa sepechi yakanega. Ake umugano ra sepechi yakabiri gazeti ya Taifa Leo igokoro kinga bono. Gitari babana go baketa sinya gitari ya serikali emergency ya Kenya. Tata Opiyo Wandayi muwaziri w'ejinguru jomojo mulero n'amaguta aiga Kenya igatebiri chikampani kiri kya tugujikana serikali nga kya import y'amaguta abokuru azikinze kyabwara G2G government to government obatebiri nga bawo muleno bole kugura amaguta yani kugura amaguta kuru na inda asense ngabona apart from which yabwara ekigera warabu se maganda ibuya mojando vero tata kieke babunge kate baitetie egetambukero yoko nia state shares in kase company ya Safaricom gochia se Vodacom chiriko mina bwana asemi wine muganura sepeche gatano kabere epeji ni bwatu muganonde boye gongana kimugabana okengi bago chioneli ente kusele kigenda takoleta obotutukanu obonene bagankwarura boboli amane nakubulibwa ndaso mugano ikoreko genda peje gatano kabere nako ndo mugano ngana kimugabana bwe county ya Nairobi Mbosika Johnson Sakaja ya bid tiesokie maiga yokuligigwa akini akabora naba obisakuru ase abanyanyimbo kumubeka byara ne irete bakase senate yali lakini ngaraga go so ase obisiye mo crack baraso atali of course no go so alita bagara twara chinkwana sana segeka agateba kibuli lia nenkiura ngire kogenda kwira lia baboli kubwatekana ne na masakara igoro yejibeso aroje bagwera mbabwata malisti aroje bagwera sana abatanga bagabana 29 nabange why Sakaja bagabana 29 nabange ndibaje kubuligwa maboli iza governor of a serious county ibwate bake kwatekerete musale muda bagera kwa tekero kendega igento kitu kwaleta atatenge county ya Nairobi is unique kivyake na ile bwate image ye country so neta kere kushughulikirwe njira gete ya bene aba Kenya katuni ya lere katika tigaiga ebicheyemo ntianye kwane because yere related to muganoyo mungwano yaro sitibijebire ebicheyeme oroketira androba abanyanyimba basoga tibundu kiko chigoro iga alafu egento kilikigo kwana iga maliko batebanga we can find activists ensemende barogetia waipa ndio asepechi gatano gatatu gigaga basiarire chinsasa chintindi abara ikurwa sensemeli yabo kamba lakini bara serikali ya Kenya kwanza au bakumutsimura ibintu ya Kenya Mosque Dr. William Ruto esabali elina kiyojeroje elia yegendrete bokamba bara iba United Alternative Government Aden Duale njebona tu advice Aden Duale ara abo mongora kenjera go deal na Rigathi Gachagua mungwana ketambo lili ambole tiga Rigathi Gachagua galengo mubunge we constituency ya Mathira straight rioka gacha kabe deputy president eke kabete deputy president ne kienge ngayakuruzie ujumbe jabwade hat he served ngayakuruzata magana yabwade na mange koranje tarose tia bazani bado barose serikali garale deputy president
You can't dismiss Rigathi Gachagua. You know, ekintu najete kuwa nkarora injira gukwana na ndimagoro bakwa address ya Ndwale. Kuma ida Ndwale ga modevinga bwata koro bot mabisa ine. Haru bwato gete. Garura Ndwale kurutoro nde. Roko eresi bintu gete ntai ku understand buya. I think Rigathi Gachagua tiga motiga tiga ta ngorangora. Ya ta ngorangora dosi tai, to tari dosi. Teacher Service Commission nigagendrete gukora bono auditing y'abarimu bonse imenze ya Kenya n'umuganura CPJ komi page ya kanene bwa toroboti goronga ngakibono abagavana bagendrete gutwara umusimamo obo n'ingusano no negendrete n'abaseneta gotebekananga na barabo batete igo bagosabali yakimono so ibintu bine bimbita kire kwa na kiguborongo butukibokorwe ense ya Kenya bono nigo yabwatanira ya Bongereza neri America elinde gokoro butuki kabisa igoro yebirore biri bibwate umucando birore mate mbiro bagatanga bikabwate kosene tata mwanore ga CPG emerongebere na kabiro batebaga nga ugukina kweli goli nigo kwene kiwa sikinyanya na nenyama nendo kia irira abantu abange banje tikinge niye kiga konyora kinga kichinkomu tima itiko se kwa observe yege ntugete dudus kwa not ziringa chinyanya je matuka ya chire fani sana tata njiri koia tato koie oko otogoji aye no ya madere mbese no to bokima bolibwa garugiru bwa bachintobe yes chinyanya chiringa chitema baide kora chirigeliemo obongaini ngakiti ango ndachirusia masabo mbeka macha oza abora mbeka macha muliro nzi sabora amasabo ngachikobeka tata iroka hase gekogeko babosia tata sapeni nyanya chiabono chiri kugunda bwana ige gotoba lisangu ko usiko yo menya kuoma what is happening, what are we eating yo mapana ndego kujena chai megatigati ne ebugate bana bagendo bana no agasori kale agasori gete kiri ebugate kegomi gete I don't understand what is it with our tomatoes because akuliriya if you want to do your research properly nyanya tego kuirageka koje gokora kieke kuyeganya yame yes na bogo simekelie nkoro yes ayoga oye igetijakia utu bwa segetije tu yesibera aka moteiga yes ayoga nya yame ikiagere ichiabono nchiro bado yes ayo tu ale chinyanya ibere no negero ukona jana kayo sabi what is happening there is a very big difference I don't know chinyanya chi greenhouse na chichibwa to muchando nande chiri kugunda bwango yana bokubeka naboko bade chinyanya in fact for a whole week yes tima de muchando yineke no kwate banono Dari muchando bututukanugete like I don't understand anymore tata ninyo de chinyanya to karose iri na kiwin katwa gukina na kitwa goroke achali achali enyanya yakali enyanya ekuli no chaka saba kakaisiko gakulinga kapigwa abo serora igosi bagasubu akiri bono is a problem kai okukajere nyanya bwaro bege chingeni teri ko omaye de bono what I realize ngilinga ki no ene karo tire jiri bege korro yabwaje yabwaje jiri fight it is a problem what's going on anyway it's an observation again nerebo manyete nerebo and I think many people have experienced that anyway ekauti ya Mombasa ekauti ya Mombasa bakadire bichiko kutumeka bichiko bichiko ne beyo zichi hoteli iki dibaye die bagote baga adaga ebunga ya kauti ya Mombasa igo ya etiriri chikoliya liogo kana kabisa butumeki we bichiko no nyane meyo ase chizeme jiji ya Mombasa kera batete kolendo utamaduni yabo maybe yo utamaduni enjera bakuragira abantu bakuri kutumeka amaboko kare yakora enjera abantu bawikaransanse birogombi bayikaransanse akibara lyo mochere especially yo ayikoyolia koli bale nkorande bakoli enjera ke telefoni nao wanakula bado lakini njenda zote banga
ragira buno rocho ranyare kuragira wenjoye ndagira igote Bichike biko tovekura bareterwa nge bangusi turanoko bangusi. I want to tell you noena tingenda semu wikano yigiagera tenekene azidale na roje bikomera biro bikego itikwa maji bekiaru genda kuchimoino hani it's a problem. Muntu ragira burunga nyo tunariti uma bekense mo diana wenga bantu ngo kuibarekera umuntu ne chiuma chichogira njota tigangesi bino muchoko gija macharo oli ga ya machare onye maji tayo onye bakoletera katawe kaliga sanitary ebanguze ragira lakini mbiyonyora maji ne sabuni ya gindi aka sabuni nge sibi running water sibi bado na corona ya tubundisete sibi buyo bochabu boiteke kabisa nyora sabuni yeke bande yes nyora kasabi eti no etonaleti basi wate chabati kabuje chabati kabisa nyibwate burongekire eliga die tiga komekirwe umuraro meli umaeto bogo aye umaeto kwakore geto gyokubi mato boto no linga lingwe chabati yabetirwe uma hata umayete kana lete kuragere njira gite elino lyaendire muno lyaumira ne uma akarobe uma akale tu mujana se lino likaminyoka sabes akarabuate rabono yo macho tayo rumbe chama tibunda bwege yo bado sabe tieli monda kulira uko jiga chaki ya ye busy ne aya ega aquí tengo mangura chisago cha kujora ndakere ala utanaro kurege ke besada be proud I mean totally diana wesige ko. That's why I tell people wane ndagira ilige ndagira iliokolia chole ndagira unathia kora mungirio gakirege to kagicha kero kogendoro jalike atia na test ye kira kitala kolia ndate kira letie dada umuntu imugichi watermelon yo imugetia matunda gochia enyama yengoko ng'ombe yaimugetia amatumbo aya mwini paka pork nero kai tata chingendo burukaniria ngagachere tigagaete mwini cabbage ye kurwa nganje bwana lazima ngonje kire gento kiale ya tata komenyora sigeto ngoche jora makao tu asa magakio manera to agaterero ese ira ndigo ya igo nende ya sakandire emeli na jana kero Trump ateba nga chingwana njua asa kuchikoba boronge. Asante sana Maria Bosibori atega mwankolire pira oneko na gurwa asante parenting erobinga Wednesday musubati nare kiko tebanga igale single mother ya abana bamura lakini you notice ringa ogotatuare male figure ekera ko bakinia ndio ya affectiria abana babaye sana baishia babaye bana they are growing not being independent but ama itinga na ki command authority and this is a very serious issue this woman is raising. They lack that commanding voice. Alafu mungu anara iko kulikio bakonyi gagatebanga gale 35 years old. In 2021 akanyora umwanafunzi we university bakachakobwa amate ndio na kwoko genderera umwana yego munyaruka akaba muri takanyora umwana umumura keranyora umwana umumura bone family ya umunyarukoyo bagaje bagatebyo umwana uyo bonga tigana no mungwano yitako chia bakamuhira mungwano otemere tata kulikiko na nyoro naro no mwana igakanira kinie family iyo chisimi mambi na magoroba bagotaka bataite chivese chia upkeep yo mwana bono kulia robo konye ngaki what am I supposed to do osenge benga nanya orete mwana ngendere no bugima bwana akiogwe akiakoboli abo giagokora ayo ramo konye nje ungwano oyo gai urukani obo bishop umeoka Benjamin Zulu tigangu oti o responde tiga iko muwakiri nalege kane marriage counselor igagoteba ento tekyo gukumisana igagoteba nga you are not unlucky
You are uninformed. You cannot date a university student when you are serious about marriage. Akwanete ya tukentambe sana ya recommend abantu waisome. Waja waisome waone vile itawapeleka. Mwalimu Stewart Ocharo onde ingo kuania maiga mange sana. Asante sana Mwalimu Stewart Ocharo. Huyo ni ndugu yake Victor Ocharo. Jamaa mzuri sana. Wote wangwana. Ngwano yangirete skuru getentebe bwana kurukunga igonga boys. Saro mu PTA chair. Gimomera ndira kyo. Kwanira abaisi ali kabisa ndani bagaita by the way. Matemo. Of course. Yako specific but in this country. Yeah, sure. No, in this country. Yako revita charge. Tomo ko revita charge in this country yako specific. No mate aka detail muna kumbo wakili na veko ayi tekina getu tukoti. Kai. Apa wakili na zitakonja na abantu babakongu sana. Ingane elimo elieta boli elimo iga. Tobaise ko. Tuzame dondo? Aja tuingie kwa dondo. Tunaingia mahali panaitwa panaitwaje hapa? Panaitwa Marikebuni, Kilifi County. Panaitwa Marikebuni, Kilifi County. Bwana manyete asechi nsemechia Marikebuni. Omusaho yo muwe miaka ya igatwa negento gitarenge usinegento gitarenga achachi gonda atebe tari gento kenarire lakini umumuro yagakagerunga ere no morogi. Ala ni kijana mwenye umri wa makamo namna hii, lakini akashukiwa kwamba yeye ni mchawi bwana, yeye ni mshirikina. Wana egeraka gerubonga ngutumira abantu bisieli na kadhalika, nganaonekera umuntu akure kenyoro na bako gendoja gutirino ne chimbera igoro na kadhalika. Abantu bandi bakatebana ki ntora mwayerere kegera ntonya komonyora bona matanga gajaga bayamo. Ekenyoro abagaka mbaro bagochorana bagukwana on behalf yekenyoro. Bakaumera na bobisi bagateba nga tigatora aligie mbinu nganga kitora amanyengo mu muroyo nekene na harebo. Onye kalibo nabo gatege kosi kenda sekenyoro backup bwana. Bakaligi ngo senki babegete chiseme jiji Kilifi kera matanga era bakaligi gento gete tinko mayange ndo kigo sendi yogo kibabegete kusudi ngo monto gocha atere no hata mumuroyo agasoka bune naro yaye yarenge akogenda sembere lia ya matanga ya bete yo moelio. Kirale ko rugutirio in what state ya rekoba isano ne moja butu kone nusu osoira saa iyo of course na barenge getirianda. That's what I wanted to know. Wana tata gaika saa iya se embere iyo kawaida ya yebuna ya renge akona kokole bigoro byaye elia batu baraire abantu te baraire boro ko to bote baraire omaete agatema bono gasoiro bogo chigukia maete bamayete chinsa bakorengera ikomiga bachakire ikomiga tari konyora muntu le site uri jinga kibono na buta igasaya ate sasari como moka korwa atema kogenda anyora nga bado no ara saa itu yuko tu pale. Ala maete finally pakatato bokamukiera maete na baro chenga gi bono bwankiera ngikegenderere inki bono kiaba gose maete tata yali ndialete yani ayo atwato boli ndiarugete bo abantu bagachomanyete bakamonyora saa iyo
kabanyene bakabuka abantu mbali bono mbali bale kwamiriria egento ekio esirimbi ekabugigwa kulera nabo esirimbi ekabugigwa bona abantu bagacha asa iyo ai abantu bagacha bange bwana bono omungwano iya bande bagatakanga tigasambwe bande bagatebanga yaya wiko enero kurata omugano Kilifi mate Kilifi asa kuri kuma marikebuni mungwano yakaheresa mangana yo gukumia nkiathebete igatebete no bagokora emeremeria ikotari bwekore egekosi nkireo ekibago cyabakora ninki ugotirio ata mangana yo gukumia eresete pakabono gatigarite nabagaka bakanete tarasambwa erinde omoeri oye ekina gechikuna chibamanya ngi bakamukorera ara lingulibwa kiagera tinga gine kidogo irukoti bono goika bagaka bakwane kabisa bakambe bamanya ngaki ocho kore bono tugukora na bara magaga sama ko yabagaka hadi mogete nari we ekyo nanyambora na agatiru sana gukwane mugano buno yikia ne megane mekung nyemegane mekung sana lakini kili kila se gazeti lazima tunyia naira tunye mulekere orobotirura se gazeti kama mongora sana gukwena ligento tamaitika anga kiwo cha gugonjokera gekobera I'm sure omungwano yoiga kero kende nchera ansete bintebi tali binta maite ngambi chako ba serious bakekere bone ko be community affair hakujua gento kwenaria karara manyao beshuange gente kenkwenaria ntagete gukora every time no mosaomo kiagera ngocha kero habits breed character ngocha ko bakire finally a permanent character in you ngayego cha gukoira gochia ego chagia gukora chinguru bono buno yumanye to mubwaye bwasarikira bono maito yo very profiled no nyako nyataraba bantu nabera bakongusana ko babantu ikiagero gukikuria bakogo haya oli tata mubwati mogano alindu ambeo ali ago buraje bago vitu bune aye abatari kabaye bwikali bagujali azwa jisigani je kabero kale ago denga abu kai abu tata gena ngora abu nege tugiye ko ugiarara bule egero dige ko ruabu ne kyo kongu you remember dondo getana oteti on Friday yes mungwano ulia ndategetia advice elia uikebebo aya cheta kabune akabengia segete actually akandangelia maete tukomera no mongino ulia yes aba mwete ke mukugeta liga ke by the way musubali ulia gatebange ngento nale okoranje na maete nga naboke gocha guchenji umuntu bugima bwae baka bwikirega that is it naende nagosabere tata tienya sa gosisi bas naye kana yose mia bandinga ebintu ngokorubira senjera gete even divina fa mongino ima bwa kagera nje nkaya guru baba naye ngoyo turu baba gwale kumbunera rokere oya tuarura Friday weekend actually weekend ende gatenkwa maite ngumbera na tuale no mamosi ngale na Jumatano lero kai igona alenga budget abasenjo naye wategerete rodo eyo nije mukwanire igona ndo ira ni roboti ya sale lakini taigwete ngomo tuale no naigweta na tegerete lakini gatengo motuale no nije mo direction sima tu bago to igunga motole lakini mojoko no ganiria bishop bono kuchikwange bega rule sikali yatingo kweba kinte bingena interinga na kukweba urabona mungu anaro gukanya mumba bwonuonga kurwari chisemo jiri chenta ndali yonde sana ngoko moirere ntora nyora liba kabye bagandi toke torora no mungwano yokuru kunyamumbo bwonuonga kurwari entanda acha tufunge kazi tumalize bwana nyole gazeti ya Taifa Leo we manya yemo nayanda manga senchira yobo ikira gazeti ya The Daily Nation ni bwata mange nyanyole litikulia lero binga ndeti okwana lieteli w